mu bijyanye n'ibihembo bizatangwa mu mpera z'iyi shampiyona. Samir, ku munsi w'ejo nibwo perezida wa Ferwafa yari yajyanye na Kiyovu Sport, yareherekeje Kiyovu muri gahunda bari bafite yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 hariya ku Gisozi. Yego, Kiyovu Sport yanabikoze neza, byanahuranye na anniversaire yayo. Buriya Kiyovu Sport yashinzwe 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1956 na kangahe na kane jari ifite anniversaire y'imyaka 62. akaba ari equipe ya hisifatirana mu rwego rwo kwizihiza iyo sabukuru, banajya kwibuka ku rwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi. Urabizi ko abayobozi ba mupira w'amaguru bakunda kujyana n'ama equipe, na Rayon Sport yajyaga kwibukira Rubavu yari kumwe n'abayobozi ba federation, abayobozi muri Rwanda Premier League n'abandi batandukanye. Abanyamakuru baboneyeho umwanya, ni nabonye ari Gasana Neriva wa SKFM wamubajije uvuga ati se ko hano hanze havugwaho ibijyanye n'ibikombe, hazatanga ubundi bikombe bingahe, ni ibi bikombe bizakorwa bite ko tugeze mu minsi ya nyuma, muzahemba muti, bizagenda bite? Abavuga ko hazatangwa igikombe kimwe, abantu barandika ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino baba bati kumbi ni igikombe kimwe, ikipe yo mu Rwanda izaba iya mbere mu zo mu Rwanda izatwara amafaranga gusa. Hatangira kuza reaction zitandukanye. Impamvu reaction zaje nuko bakiriye ama equipe bari batangaje yuko ndavuga ni Rwanda Premier League ariko bari bamwe na Ferwafa cyane. Bari batangaje yuko bazatanga ibikombe bibiri. Yego, bari mu Rwanda mu gihe yaramuka itabaye iya mbere, none ko yo muri Sudani yabaye iya mbere. Yego rwose niko bye byaje. Irango itangazo ryagiye hagaragara tubigemo neza. Bari bihembwa none. Sami bari mu bantu bavuga bati igikombe n'iki kipe. Ngira ngo ikintu cyaba cyiza nuko ntago twabirenze ingohe, kuko abantu hano hanze babonye version ebyiri. Ahubwo uburyo bwo kubisobanura n'uburyo bwo kwitapitinga nibwo bukwiriye gutangwaho umurongo. Ejo nkuko Samir yarabivuze, perezida wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bamutunze mikoro, bamubaza kuri ikintu cy'ibihembo. Aravuga ati ikipe izaba iya mbere muri shampiyona y'u Rwanda likely ko izaba ari ikipe muri Sudan, ni ikwiregwa ni izahabwa igikombe. Ibyo ngibyo uza muri terme ziri technique icyo bakita honorary trophy. Honorary trophy ni geste no mu makampani agiye atandukanye no mu institution agiye atandukanye, ni nk'igikombe, ni award baha umuntu witwaye neza, tuvuga nk'umukozi witwaye neza, ni mu rwego rwo kumwubaha, urumva performance nibyo bita honorary trophy. Asobanura ko ikipe yo mu Rwanda izaba irusha izindi mu Rwanda izahabwa amafaranga ko byagenze. So akosubwa ro guhita amafaranga n'igikombe miliyoni 180 guhita n'igikombe wahitamiye. Abantu bakomeza ibintu bidakora amafaranga celebrate ibitaro by'umugara yandikwa muri palmarès birangiye. Abantu bandika amafaranga muri palmarès za equipe. Ingingo tuyigarukaho tuyiganire, turayinogonora nyuma ya festo. Kira gikombe na miliyoni 80. Axel muri palmarès za equipe nta hantu handika amafaranga. Wamaye iki kawa sukama na miliyoni 80. Wese muri Meza yawe waza telefone. Mwega murabyumva mutubwire katugaruke. Ababisesengura zo bavaka igikombe ari kimwe, ikindi ari ugushimira abantu gusa bitabira irushanwa ryawe. Niki cyatumye duhamagara Jire Karangwa, niki cyatumye hasohoka itangazo rya Rwanda Premier League? Niho naringeze kugira ngo twinjire mu bintu neza ko byagenda. Ejo Kiyovu Sport agiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku Gisozi, bajyanye na perezida wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Bwana Shema Fabrice. Bageze abanyamakuru mu byo bamubajije, hari ibyo Ferwafa igiye gutegura bijyanye no kwibuka no kubaka ibirango by'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hariya kuri Ferwafa. Cyane rwose bazashyira urwibutso mwaka utaha ku 2033. Yego, perezida avuze ko ruzaba rwuzuye. Yego, icyo ni yari ingingo imwe yaganiriye. Indi ngingo yaganiriye bamubaje bati ko bigaragara ko amakipe yabaye abashyitsi mu Rwanda atabaye abashyitsi mu kibuga. Urumva? Umushyitsi twakiriye
asanze ibyo asanze ariko araza asanze ibyo asanze none nibo barimo barayobora urutonde rwa shampiyona. Ibihembo ko byatangiye kuganirwaho hano hanze, urumva abanyamakuru b'abatangazaji batangiye kugenda bazamura bavuga batari ko batanga igihembo kimwe, batanga igikombe kimwe, batanga bibiri. Wowe urabivuga he? Perezida wa federasiyo aravuga ati ntekereza ko uzaba uwa mbere yahawe igikombe cya shampiyona, hanyuma ikipe yo mu Rwanda izahiga izindi igahabwa amafaranga, kuko abashyitsi baje n'ubundi twaremeranyijwe ko amakipe azahabwa amafaranga. Ibyo perezida wa federasiyo bivuga yabivuze bihita biba interpreted mu buryo butandukanye, kuko hari inama yabaye mu kwezi kwa 10 yahuje Rwanda Premier League na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ariyo Jules yasobanuraga, yemeza ibijyanye no kwakira abashyitsi n'amategeko n'amabwiriza azagenderwaho. Niyo yemerejwe ko hazatangwa ibikombe bibiri, hakaba igikombe cy'icyubahiro honorary, mango cya gikombe bazabaha mutonye no ni replicate, mango kiba gisa buriya no cya gikombe bazatanga ni icyubahiro cyo kubashimira ibyo bakoze na performance yabo no vango nyine ni replicate kiba iyo kireba kigomba kuzaba gisa n'icyo bazaha pe iyo mu Rwanda izaba yabaye yandi bitandukanye muri karite oya bizaba ari kimwe, ni replicate nyine na tiri bari imwe nyine uko bikoze bari bimwe. Ni nk'iki nk'iki mu Kinyarwanda bakitangwa ni nka ni ishusho yacyo ni ibikombe bibiri bizaba bisa. Noneho mu kwezi kwa 10 Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yarwaniriye na Rwanda Premier League, bumvikana kuri aya makipe aje n'ibihembo azahabwa. Basobanura ko naramuka yitwaye neza, kuko bari bazi ko muri shampiyona ya Mauritania bavuyemo n'ubundi batwaye igikombe. Baranavuga ati dukurikije ubukaka n'umushongore bwabo n'ubundi baba n'abambere hano mu Rwanda. N'urwego ntabwo ari rumwe baba bambere. Baramutse babaye abambere tuzabaha igikombe cyo kubashimira, hanyuma ikipe nayo mu Rwanda izaba iya mbere tuyihe igikombe. Aribyo Jules yasobanuraga ko hazatangwa ibikombe bibiri. Ibyo ni inama yabaye mu kwezi kwa 10. Perezida wa federasiyo n'ibintu yavuze yari yibagiwe ko Rwanda Premier League ari bifite mu nshingano n'ubundi bijyanye n'ibikombe, kuko nishinzwe amarushanwa y'icyo cya mbere. So ubwo rero ikintu gihari, ikipe nubwo bwose mu rurimi rw'icyongereza urumva n'ubundi ikipe ya Al Hilal ibura inota rimwe ngo itware igikombe cya shampiyona izitwa champion urumva, indi yitwe national champion. Wango wowe uri primo inter pares, ntabwo uzaba uri champion, uzaba uri uwa mbere mubo mungana, uzaba uri uwa mbere muri Abanyarwanda bagenzi baho. Wenda reka dufashe abantu, hari impamvu nyinshi zatuma hari idakwiriye gutwara igikombe cya shampiyona cyo mu Rwanda. Icya mbere, impamvu ikipe ikina yahisemo kugikina ano marushanwa ari intambara muri Sudani, umutekano muke kuva mu mwaka wa 2022. Impamvu ikipe ishaka ijya gukina shampiyona biri no mu mateko ya CAF igakina nka visiting team, nuko uri amategeko ya CAF Champions League ko akari irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo, ntabwo yemereye kuri ikina igihe shampiyona yanyu itarangiye. Niba mwibuka neza muri COVID-19 muri Gabo cyagiye shampiyona yarahagaze, amakipe yo muri Gabo ntiyajyaga yemererwa gukina amarushanwa nyafurika bitewe nuko atakinye shampiyona. Ntabwo waza from nowhere utarakinye shampiyona ngo ujye gukina n'abakinye shampiyona. Bityo niyo mpamvu mu mategeko ya CAF hazama ko kantu ko bango wakina indi shampiyona iwanyu mujyana n'umutekano muke, ariko ukitwa ko warangije shampiyona. N'ubu ngubu ubu tuvuga ko akari visiting team, kwa shampiyona muri Sudani yagarutse. Ubu ari he ntabwo iraba karifiye muri Champions League. Yatwaye abakinnyi bayo irasabwa gusubira guhera ku itariki 13 ni ku munsi w'ejo. Irasabwa gusubira iwabo kujya gukina shampiyona kugira ngo yemererwe kuzakina CAF Champions League. Hano ntago bayibara nk'ikipe yakinye shampiyona ya ikarifiya muri Champions League, kuko Sudani iri muri shampiyona 12 zitanga amakipe abiri muri Champions League n'abiri muri Confederation. Hano mu Rwanda harimo sport imwe, bivuze ngo hano hazasohoka ikipe imwe muri Champions League n'ikipe imwe muri Confederation. Impamvu muri Mauritania shampiyona yabakarifiye muri Champions League no mwaka
nuko iwabona no umutekano utari wakagarutse ku buryo bakina shampiyona aricyo cyatumye bagendera kuba barakiye nka visiting team mu gihugu cya Mauritania. Impamvu ya kabiri itemerera Al Hilal gutwara shampiyona mu Rwanda ntabwo yakurikije amategeko ya shampiyona ya hano. Al Hilal iteko ry'abanyamahanga ntabwo rireba. Al Hilal irahindura abakinnyi uko ishaka. Uyu munsi izana abana batarengeje imyaka 23. Ejo ikavuga ngo bagira umugisha bagarutse. Urebye ugiye guteranya ushobora kuba kwishyura nk'abakinnyi nka 60. Ntabwo rero amategeko ya shampiyona y'u Rwanda ntabwo wahabwa ibihembo bya shampiyona mu gihe utarakinnye muri kondisiyo zimwe n'abandi mu bihanganiye. Iyo aba Al Hilal yaraje hano bakabibwira ati abanyamahanga nabo abene igihugu nabo igakina muri kondisiyo zimwe nk'uko amakipe hano mu Rwanda akina muri kondisiyo zimwe yagakwiriye kubitwara icyo gikombe. Ariko kubera ko yo nyine yakinnye mu buryo budasanzwe nibyo bagomba kuyirekonesa nk'ikipe yatwaye igikombe ikazanabyandika mu mateka. Nibyo navugaga ngo ntabwo ikipe ikinira amafaranga, ikipe zikinira ibikombe. Ariko gukinira amafaranga ntabwo APR ikoresha miliyari irenga yaza gukinira igikombe cya miliyoni 25. Aho ngaho waba uri mu gihombo. Bakinira iki? Iriya silverware cya gikombe uzandika mu mateka nk'uko ujya harakuriro bya EPR bakakwereka igikombe cya 2004 bakakwereka igikombe cya hana ukavuga ati ya kipe irimo kuvuga. Ikipe ikinira igikombe nta kipe ikinira amafaranga kuko ugiye kubihoza wasanga amafaranga aherekeza igikombe atari n'amafaranga yatunga ikipe juru nebyiri. Ngo rero kuri Al Hilal nk'ikipe yakiye muri kondisiyo zayo yihariye izabwa igikombe kugira ngo nayo izereke n'abantu bati iki gihe twakinnye ahangaha nka reconnaissance nkuko uvuga ati ni replica nyine yo kwerekana abazajya muri mize yayo ikazajya yerekana ati buriya n'ikipe yitwa Rapid Vienna ya Austria Vienna imwe muri zo ekipe zi Vienna harimo igikombe cya shampiyona y'Ubudage cyagiye habaga coalition yo guhuza Abadage n'abanya Autriche bigeze gukina shampiyona imwe. Ikipe yahitwara igikombe kijyana muri Autriche. Ayo ni amateka yerekana n'abafana baza muri za mize zabo. Ariko ntabwo ekipe ya Al Hilal yahabwa ibihembo bya hano kandi rakinye bajustinze amategeko hamwe na hamwe barayirengagiza kugira ngo bayihikaze nk'ikipe bazi neza ikibazo ifite iwabo. Ariko ntabwo yazanga itwara ibihembo nk'iyano kandi itarakinye muri kondisiyo zingana. Niyo mpamvu batanga igikombe kihariye nk'uko bajya Elmerek. Bura Elmerek na Al Hilal ko zikina mu buryo bwazo zifite icyo gikombe aricyo mwise igikombe cy'icyubahiro. Nizi kipe zo mu Rwanda zikina mu buryo bukurikije amategeko yabwo nazo zikagira zikagira igikombe cyane. Je kubwanye ndumva bisobanutse. Birasobanutse. Muri APR rero baragira bati yego kuva ikipe yashingwa 93 hariya muri Gicumbi Axel yavugaga ku Murindi hari umurenge wa Kaniga. Bati kuva twatanya gukina shampiyona 95 kugeza amagingo yangaya APR twebwe buri mwaka tuza tuje gukinira ibikombe ntabwo tuzamo n'amafaranga. Bityo rero nituramuka tubaye aba mbere muzo mu Rwanda icyo twifuza ni igikombe ntabwo twifuza amafaranga cyane. Hasobanutse niyo position bahagazeho muri kimenyimenyi ngo ababasha kugera kuri ofisi ya APR mubona ibikombe batwaye ku myaka yose abasa neza abo tubabona kashi ntabwo muhabona kashi basobanutse. Ariko Axel message nari mfite ubuyobozi bwa APR nashakira miliyoni 40 n'igikombe cy'ikawa ya Axel rero byo vango miliyoni 80 ngo n'igikombe nk'iki neza formalite APR givugire birumvikana no se miliyoni 80 ugiye kuzibara APR zikoresha mu gingana gute icyumwe ntizibazizemba amakinnyi batanu Zandani abakinnyi batanu. Oya APR mu gikombe cyayo zakibona. Izakibona ahubwo batangire baganire kuri biriya jire yatubwiye ngo nibinakunda tuzakomezanya umwaka utaha. Nibakomezanya umwaka utaha. Hazaba hari amategeko n'amabwiriza. Kugira ngo Al Hilal twari igikombe bakomezanyije umwaka utaha. Bazayibwira amategeko nayo yandikisha abakinnyi. Al Hilal gitwaye kubera ko yakoresheje ibyo. Ubu Al Hilal ikoresha abanyasudani bayo ubwo ninde wari kuyitsinda. Bo baroroshye se. Ko banacishemo ahubwo bakana bazakoresha amategeko tureba. Bazoza amategeko ya champion. Tubabari izagaruke gusa. Bayizaze rwose. No mubare w'abanyasudani ujya n'ubu ngubu tujye kujya mu gikombe cy'isi ariko abantu ntabwo barimo gutekereza kuri Sekafa Kagame Cup igomba kubera i Kigali kandi amakipe yavuze ko ngo azaba agomba kuba hari. Amakipe azagomba hari kuko niyo ya mbere yafashe iya mbere mu kuganiriza Ferwafa barababwira ati ariko se
mwakwakiriye arushanwa birasaba iki ngo muryakire ariko yashize n'igihe kinini tutakira amarushanwa oya tuzaryakira araguma ari amakipe arahaguma naguma kuza ku challenge bakomeza badufashe kuzamura urwego ireme ariko nyine icyo nashakaga ngo agatimba ngo bagakuyeho uriya mufana waramwumvisha avuga aramya nkiko se avuga tumugeni rwose atagatimba twaramubonye neza atatweretse urwego uriya mufana naramukunze asesenguye neza iryo jwi ndaza kurishaka ati rwose ati ariko abafana ba APAP ko barakara batsinzwe match imwe bura batsinzwe nk'eshatu zikurikiranye byagenda bi ahubwo nibo bantu barakara babona ko bazatwara shampiyona ibyo ntabwo bibareba ariko ikipe itakinnye neza birababaza ese bashaka gutwara badatsinzwe baba bashaka gutwara batsinze biri komisi ariko nabone ba nta munoza ari nk'igihe Paperes yatwaye igikombe cya shampiyona yatsinzwe bataza ngo batsinze ngo biri convincing Arsenal ejo yatsinze iri convincing Ruvuyanga nta mwaka Aperi yatwaye igikombe cya shampiyona yatsinzwe bataza ngene muri byintu Kenesi yavuze ngo iyo ugiye kuri busheri ntubaza ngo inka bayibaze gute cyangwa umwe na muntu ati mu minyama nijari mu ryamiro mu miki okay urumva ni bya bindi hari umunyamakuru wigeze kwandika titre imukoraho yaramwe ati sinzongera kwandika ati kuko urutoki rwanye rwandika nabi yigeze kwandika titre rufite ingusho ayashaka kuvuga uburyo iyo amakipe arimo ariyubaka haba gukabirizwa cyane muri media buriya ntabwo ari ikindi kiba cyabiteye abafana ba APR donc muri media yavuze ngo APR izanye wenda Memerdaw kumwe nyine abantu bagaragaza aho yavuye uburyo cenga gacenga n'ibyatsi bijya mu mitwe y'abantu bavuga ati tureba ikipe iza nkaho ari Madrid ni APR mu ishusho ya Madrid kandi kuro ugarutse ku ngingo nziza icyo kintu buriya cyanatumye icyo kintu cyaragiye kinica n'abantu bashinzwe gufasha ama ekipe kubashakishiriza abakinnyi ama ekipe menshi cyane kubera ko bazi ko icyo kintu cyamaze kuba nka virusi mu mitwe y'abanyarwanda bakunda umupira mbere yo kubwira ibindi bintu byose akwereka ibindi bintu arabanza akicara ku kintu cyitwa palmarès CV yaba ari impimbano usibye ko inyinshi 80% umukinnyi yaciye mu ikipe y'igihugu ya Cameroon y'abato abana batenyere ngo Espoir ngo akinamo ngo mikino ngo 12 ngo atsindamo ngo ibitego ngo 10 ngo n'imipira ngo 6 ngo avuye mu bitego nyibukije uburyo bavuze Mamadou Lamine Ba ngo yagiye gukina les Jeux Olympiques ntabwo namara ayavuga ngo ari ikipe bamurwaniraga ngo yari mutwaye urumva bakakubwira aho bagiye baca zahe ibyo bintu ugasanga finalement umuntu aguze palmarès cyangwa CV ariko mu kibuga wareo umuntu ukabona nta kiri umwanzuro nafashe Axel usanga turike bareke nakire basiri yanjye Axel umwanzuro nafashe n'umwe ntabwo nzongera gushima umuntu narabona nzajya nsoma ibyo banditse bivuga uko byakabaye uhindutse Thomas kubera umuntu umwe uretse wumve shampiyona yo mu Rwanda nitwe tuyogeza ni radio Rwanda yogeza shampiyona yo mu Rwanda n'abandi ngo bitwa ngo bogeza shampiyona bogeza imikino y'I Kigali ntago bogeza iyo tugiye Muhanga twisanga turi twenyine bose na radio muri kamena mwari kumwe nande muri kamena twari twenyine PPM urumva twebwe twogeza shampiyona yo mu Rwanda imikino yose y'ingenzi nta hantu rero abakinnyi bazaducikira n'ubundi mbabona buri munsi hariya erega nababwiye ko ikibuga bakita Ruhango Mboni ni Ruhango Mboni mu Kinyarwanda cyiza nta mupira wa nijoro ni nijoro bacana amatara ni kuri Ruhango Mboni niho zajya ngambwa ni wa mukinnyi bawe niko bimeze ntabwo tuzongera kugwa mu mutego w'abantu bora naje kumenya reka nkubwize ukuri reka nkubwire ngiye itangazamakuru imyaka ndimazemo ntabwo nari nzi ko ari abantu ririmo abacanshu urumva Mercenaire cyane kaza cyakwizigira ni mwiza cyane abayumva ibintu byose biri ku murongo nari nzi ko ibintu nazo abantu bakora yabana y'umwuga twize ukaza ukavuga ibintu bitarimo inyungu zawe bwite naho naje gusanga narrative burya mu bantu bakora umwuga w'itangazamakuru bose ibintu bavuga ntabwo bari 100%. Byarantumwe cyane mu itangazamakuru. Yaba 100% gute sara? Ufashe umwanzuro kubera yuko Mercato igiye gutangira mu Mercato nitangira. Cyangwa inkondera Mercato. Kuri radio uzajya umumanurikano, uzajya umumanurikano. Uyu muntu twamenye uje gusinya aje gusinya avuye aha akeneye umwanya. Yego. Hanyuma dutegereza kuri Ruhangwa Mboni. Kuri tere ajye mu kibuga. Oya Ruhangwa Mboni zaza kare kuko se kava Kagame kapiri hano iri hano. Ikiganiro cyabukeye. Cyane.
impaka zicika Urakoze cyane. nuko gahunda zimeze